خلکا روسیایه لیل جولمرگی بوبوکا کردان جبو وی روژا خویا هری بختوار خوافیری گووندین کردی کریه آلونا پوپووا سالا 2018 بو خواندنا زانینگه جوالات خواه هات بو استانبولی لی دلبردا خورتگوری اور چاپا پشتی 5 سالان ده تمنه خوی 26 سالی ده بشاهیه که برفره جیانا هفجینی پیکانی و بویه بوکا گوریان این 18'de tanıştık. مثلا ده 2018 لزاننگه هفدو ناز کر ام گلک جه هفدو حز دکن ما ایرو زواج کر از گلک کف خوشم من گلک جه گوری حز کر زاوا اور چاپا جبرکار و خواندنا خواه بسالان لستانبول مایه لیج بوکو هفجیناوی فیری چاندو نریتین کردان ببه بریار دایه لگل بوکا روز جیانا خویا مایی لگوره دناف خلکی خواده در باز بکه Beri de birlikteyiz zaten birbirimizi seviyoruz. ام ji sala 2018 ve bihevre ام ji ev hez dikin îro bû nesîb em zewicîn em ji bo jiyanê geverê difikirin ji ber ku ez dixwazim fêrî çanda malbata min bibe ez ji ber pîşeya xwe bi salan li Stenbolê dijiyam lê ji bo ku çanda malbatê û Kurdan nas bike em hatin vê derê ev bûka Rûs li gelek welatan geriyaye lê dibêje bextewarî qencî û başî di nav xelkê Colemêrgê de dîtiye Yaşamak yani düşünüyoruz. ام ده لوی دره بجین دبکو ام جبونی بهن بدانه جی بچنه دربه لی ام ده لوی دوره بجین مروین وی دوره گلکی باشن از بره چومه کوریا و چینه لی من مروین وکی ین وی دره ندیتنه هر دمکه دخوازن آلیکاریا مروان بکن از گلک بختوارم شاهیا آلونا و اور li gorî nerîtên Kurdan hatkirin û du rojan berdewam kir. Mêhvanên beşdar bi govend û dîlanan bûn şirîkê vê kêfxweşiya wan. Ferdî Sak, Rûdaw.